City Harvest negambwa kuba yahirwa umurimo ubwo kumaririza amashanyarazi agatandikire kuombekwa umubwire bwa COVID-19 ahanyuma umurimo ukemerera konka hati kubatandikire kugombeka abatura nibabangana sangu tumazima umnyishengero wabo Honorable Minister Jim Muhwezi wabaresere nababihangu bakamuha karuru wayazize ziba kugamba ngo bakibwa abana babibine contract yo kweta Rock Trust madamu gwe nabamanyi bakagenda bayemerezo korogo umurimo and yet tibine mu bayahi ayimu campingire benyine bagize bata baro ni expecting n'abantu mukwera ko dipuri nyoni nkoro mashanyarazi ko gati nkora eje bintu mukuyomza kutebeza abantu no basa kubone capacity yo kutunga contract ngana nyine mbine ID ati it's too bad kupata umuntu kamuhumagiza narengo ogo ni giso otogona security it's too bad ahizo bari asande ibirashatu na kimwe byo kwezo kwa munana umwaka ogu abamashanyarazi aba bakarete kimotoka okutware bukondo ibirunzira hakerezia ya ikuniro abantu bateka hortaro babaremesa kwihira kuri yabuhunga wagumza muwazana ngaji kagorogoro wataye bikondo byawe abwencho tarapimire byo kubasa kutumara itwaba hanuya okabitusigira rero kagarako katware byana kwije nutaragaza n'abashumu umushonga nkishatu kugira ngo twatandikira bikonda hakusha mase wagira ngo ibintu by'uwaresere kuno ukabitubisi mwana wo watubikize twamara kucengaje ngo uryo umushumu aha bwenshi kurugari ya katare kwikacange waye bakaziba kandi ukazitubisi ya mu bitwaro tutugambira icyo kibi cyo kubanza cya kabiri kutaragariza izo tubwine mpira zitu zamizi nazo baziba kandi kutwaburze batugira ngo baziba hato murundo gwa kashatu babone bibe bikunda madamu kandi mutukoresha nabo nyenda kushoboreke rutaro rwe bukondo twakubita urwimo kurigeri izocumanye icyo kuza kura mashanyarazi tukagashanga barahamwe kuni yo tutagiye niturwana nebe bukondo abo butagira mashanyarazi no kubitwara nabatukuziri kubi ako muntu ushanga entumbuke ruburahamwe ito rutwineki hazo ryo no garuko turetera ngwe bukondo nunda kubitwara Benon Mugisha anti ishente ko wentebe yakashatu ahabwa buhunga asemera abatura ahabo kurinde cyanga cyabo gaci ngwenda kusimire gombora yabuhunga aho nagishangire naho yayo yabiryumbuteka nicyo rukurira n'abantu bacecekire kurikiriza twaba turyumbuteka bwitu ebyo byo bushuma ebyo biryo bigenderera kimwe izina ry'abatanyata eryo ryo ryeyongerera yo kimwe ngweno twaturya revo hati ngweno kwari kwija mwebo mwe batabyetegerize umwe cyo baretero kurabana muko kubarabine mwijo konkahine ekinatangira mase ampere urukure mirimo yo kombeka ya City Harvest ashabiro kusasirwa ngutarakozere mu rumugwe go kushobora abantu okwemero miliyoni yokorwa ni muchimana konka mukaba mushitire cyumwakozere mukaba mushitire na radio nkigambireho nabashaba kusasibwa mukaba mushitire kubemereza eco kubanza tumuragambirwe chairman LC1 akabata kuchimana ninga tuturizire na muntu ayijo misho abanza bashobora tebye bikondo babene bija kubyihaho ejenshwe bene ya contractor kandi ejenshwe bene yanze akubanye umurimo gwanje ya project ninyenyene kushuganisa project na nebyare bitukubandukora aho gira ngo nojongo wano byano bitwara kasisi no byano bitwara nkabushenga ati naho politically pipa charge bari mu season ya karuru so none itekateka okuri ngogo mwanya guro na neje mberero na nesho bimwakoze mukuza kutayibukundo ubutavanza mwashomesa abantu nikiteko kuba kostinga kandi mwikirize ngo mukakoresha bo mukitandika kandi igishatu mwakigikorecting mpaka bantaba ayi murabaze mukabahereza ikimwa gasha kwa Smart Robert Mugabe ahagwa Tayari West